Rumah belum start bina lagi, tapi dekat stage ini pun banyak benda boleh jadi masalah kalau kita tak plan betul-betul. Ini kita panggil preliminary works ataupun kerja-kerja awalan. First, kita check existing site condition. Keadaan tanah, level tanah, septic tank dan discharge, existing services dan akses untuk pastikan site itu accessible dan buildable. Next, logistic planning. Dekat mana rumah pekerja, material nak letak dekat mana, dan lori ataupun machinery nak masuk ikut mana. Kita juga kena prepare hoarding, papan tanda, drawing board, water and electrical supply, safety attire dan list pekerja yang masuk site. Dan dalam masa yang sama juga, kita kena pastikan management approval dan authority approval yang berkaitan dah clear. Nampak macam banyak benda kecil, tapi kalau kita tak plan dari awal, benda-benda ini boleh menyebabkan delay, additional cost dan masalah masa construction. Sebab itu preliminary works ini penting. Sebelum kita bina rumah, kita kena pastikan site itu betul-betul ready untuk dibina. Sekadar sharing, kami pun belajar dari pengalaman.